дӯстони азиз, навори имрӯзаи мову шумо дар мошинҳо аз Россия ва аз Тоҷикистон ҳам ҳастак. хоҳиш мекунам аз шумо навора то охир тамошо кунед. Нархи мошинҳо аз 4000 сомонӣ сар мешавад. лайки бо бигира дареғ намедонем ва бародаро ячигар ногуфта намонад ки бародаро ҳатман дар комментария нависед ки чӣ гуна мошинро пешкаши мо бигардонем бештар. чӣ қадар аму мошин дар комментария бисёр бия, ман амура дар навор мегирам. баъд як реклама кӯтоҳ наворро сар мекунем. салом дӯстон бародаро, бо шумо ҳастам. ман Муҳаммад Сидиқ. шомаде ба шабакаи оламӣ. шахсоне ки дилош слабиянд, кӯдаканд, хоҳиш мекунам камаки видеоро бигзаронанд. омода бошед, рафтем. шахсоне ки хоҳиши гузаштани граница доранд, ба ин таксиҳои якай маъруф муроҷиат кунанд. дорои вайфай бепул, мошинои комфорт, не мошиное ки дар рӯи экран мебинед, шуморо бо хости худо мебаранд ва ба ҷои зистон мегардонанд, меоранд. шахсоне ки сафар ба ватан доранд, мехоҳанд билетҳои арзони ҳавопайморо дастрас кунанд, визашонро тафтиш кунанд ки запрет доранд ё не, ба ин рақамҳо занг бизанед. барои граница гузаштан ба ин рақамҳо занг занед ва фаромӯш накунед аз номи оламӣ ҳатман салом расонед. Bunu gufti. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш доранд, бо ин рақамҳои мо танҳо бо тариқи Viber равон мекунед. Opel Caravan дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорад. рангиш кабутай, кузаш универсал, приводиш пешай, коробкаш механик, объеми моториш 1.8, нави сӯзишвориш бензин, сол барои мошин 2002, ҳуҷҷат дорад, нархаш боша 85000 рубл, бо нархи тоҷики кадми донистан хоҳад 11300 сомонӣ мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Opel Хечибек дар шаҳри Қурғантепа қарор дорад. рангиш кабуд, приводиш пешай, кузаш хечибегай, коробкаш механик, объеми мотораш 1.6 простое, нави сӯзишвориш танҳо бензинай, сол барои мошини 1999, ҳуҷҷатош 5 моҳи дигар мондагиай. алиш мешавад бо Opel Caravan, нархаш боша 32000 сомонӣ, бо савдо кардан мешавад. бо курси ҳозира кадоме бихоҳад донистан 226000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Mercedes S-Classic дар шаҳри Колхозобод қарор дорад. рости бародарон намедонам рангш кабута ё савз, лучи хитон дар комментария бинависед кадме бидонаш. кузаш седан, приводиш ақаб, коробкаш механик, объеми моториш 1.8, нави сӯзишвориш газ евро 4, дар 10 литр 100 километр мегардид. соли барои мошини 1996, ҳуҷҷат дора то сентябри 2019, нархш боша 35000 сомонӣ, бо курси ҳозира 247792 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар телефони Россия метавонед занг занед ва дар телефони Тоҷикистон буда. Mercedes дар шаҳри Душанбе қарор дорад. приводиш ақаб, кузаш седан, коробкаш механик, нави сӯзишвориш бензин, газ евро 4, сол барои мошини 1995, ҳуҷҷат дорад то январи 2019, дорои 4 электропакет, дорои кондитсионер, нархш боша 32000 сомонӣ, бо курси ҳозира 226000 рубл мешавад. телефон барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, дар навори имрӯза як хонаи фурӯшӣ дорем. ҳавли 4 сотих, 2 хонага ва як навести 14/5 дора. адресош шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Китъаи 4, назди мактаби 4, нархи 6000 сомонӣ, рақамҳо дар рӯи экран.
اوپل خچیبک در شهر کلوب قرار دارد. رنگش سفید، کوزش خچیبک، приводش پیشای، коробкаш механик, объем моторش 1.6 простой, نوع سوزشوارش گاز بنزین، سال بروش ماشینی 1996, حجت دارد 1 ساله، نرخش باشه 26,000 سومانی. با کورسی حاضره 185,885 روبل می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس نمایید. Hyundai Starex در شهر دوشنبه قرار دارد. راستی برادرها رنگش نمیدونم چگونه رنگ است. کدمی بدونه در کامنتاری حتما نویسید. приводش عقبه، کوزش سیدانه، коробкаш механика, объем моторش 3 های. نوع سوزشوارش تنها گاز، سال بروش ماشین 1999. حجت دارد، نرخش باشه 26,000 سومانی. با کورس حاضری است 85,885 روبل. تلفن برای تماس در روی اکران شما. موتورش، коробкаш ходовойш 100%, краскаш тенҷай, аккумулятор пачказагиай, рамаш варид кардагӣ нест умуман, газ хатияй, состоянии срочни, фурӯшияй боз арзон мешавад. инак бародарони азиз, пешкаши шумо BMW 3 серияш дар шаҳри душанбе қарор дорад. رنگش серебристай, приводش عقبای, کوزش سیدانای, коробкаш автоматай, объем моторش 2 نوع سوزشوارش تنها بنزینای, سال بروش ماشین 1996, حجت دارد تا 05/2019, نرخش باشه 25,000 سومانی. با کورس حاضر 180,115 روبل می شود. تلفن برای تماس در روی اکرانی شما زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس نمایید. پробегش در روی اکران خودتون دیدین برادرها. اینک برادران باز یک BMW 3 серия. راستی رنگش با روسی оранжевый. کدمی با تاجیکی میدونه حتما در کامنتاری نویسید. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. приводش عقبای، کوزش سیدان، коробкаш механик, объем моторش 1.6, نوع سوزشوارش بنزین گاز، سال بروش ماشین 1991. حجت نمیدونم داره یا نه، ننویسته. نرخش باشه 19,000 سومانی. با کورس حاضره است 36,887 روبل. تلفن برای تماس در روی اکرانی شما حتما زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس نمایید. ВАЗ 2107 در شهر دوشنبه قرار دارد. رنگش کبود، приводش عقب، کوزش سیدان، коробкаш механик, объем моторش 1.5, نوع سوزشوارش گاز و بنزین است. سال بروش ماشین 1997, نرخش باشه 4,000 سومانی. با کورس حاضره 28,800 روبل می شود. تلفن برای تماس در روی اکرانی شما. باز سودا می شود در نزد ماشین. ماشین کمی کار دارد نروژنی، یعنی که پوسیدگی دارد. با همین نوار ما و شما با آخر میرسد. دوستان حتما لایک و ویدیو رو فراموش نکنید. کدمی در کانال ابونه شدگی نیست حتما ابونه شوید و زنگوله رو فعال نمایید تا که از ویدیو رولیک های نو به خبر نمانید. خیر تا ویدیوهای آینده.